Ngibingelele ngani zakwethu. Ujeni Mpondo lobingelelayo endaweni yaseMnambithi. Nginethulela istudio kamala sokujeni studio. Mhlawumbe abanye bayasazi ke sisebenza ngama-artist amaningi. Istudio sesibili sila eMnambithi sisebenza eGoli, mhlawumbe ngiyabazi umkhitelwa uqhabula sisebenza lapho. Kodwa kwezinye izinto senolandela ku-channel yethu ku-YouTube music production ngoba benibona ke umsebenzi loya osanda kuvela njengamanje ubukhala la kwenziwe khona la ekhaya. Sizocela ukuthi wonke ama-artist afuna ukusebenza nathi afonele le number ebhalwe la ngezansi. Okunye ngizokucela abadlali bensimbi, athini abantu abadlala insimbi, siginqi, bass, keyboard ngoba konke sikudlala live la. Mawuwazi ukudlala insimbi mangithinta eceleni mawukuthi kunomculi ofikile ongenawo umuntu ozomdlalela insimbi ongelekile ukuthi uzodlala ngiphethe balala muntu ngeke ngithi mina abami ngichime nawo wonke umuntu wamkelekile senze ngasikesi. Uzoyibuza ke mculi ukuthi iJMP Studio isizanga ngani la ekhaya siyashutha ama-video promo nje manje i-album sinama special kumanje i-album njengoba uzothola sikushaya music video sikushaya ngepromo sikudize nge-CD cover mahhala konke lokhu kumahhala kuyi-special sakho uyabona into inhlanhlane le banikeleyo. Okunye ya athi lokho noma kwenza umcimbi mhlambe una sekushuthela umcimbi yakho ukuthi uhambe ufike lapho sixoxe. Kodwa ke okuningi sicela ukuthi ukulandele ipage lethu ku-YouTube music production, Facebook page JMP Studio, nelami ke nje elibhalwe Ujeni Mpondo bhalwe Ujeni Mpondo. Isenze leyo number abangakhonanga ukufinyelela ngale ngenza kwethu ngijabula kakhulu masindawonye. Ngiyabonga.